Ndabasuhuje nitwa Dizboy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze. Guys, ngiye kuzanira amakuru agiye atandukanye. Turaheza guhera ku kinyamakuru Igihe. Ese ikinyamakuru Igihe niyihe nkuru uyu munsi icyanditse? Ndagira ngo dutege amatwi, dufate agatebe twiyicarire nk'Abanyarwanda, twumve amahano yabereye mu gihugu cy'u Burundi, aho banditse inkuru ivuga ati Abatutsi n'Abahutu bahuriye mu mukino w'amaguru, aho ikipe y'Abatutsi yaje gutsinda ikipe y'Abahutu n'amahano yabereye mu Burundi. Reka dusome inkuru yose irambuye. Ikinyamakuru Igihe cyanditse ko ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu bacitse ururondogoro kubera umukino wahuje Abahutu n'Abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Ni umukino wabaye kuwa gatanu Gashyantare 2026 utegurwa n'ishyirahamwe abavukanyi ryo muri Nyabugete muri zone ya Ruziba, rivuga ko riharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'Abarundi bose. Uwo mukino wasize ikipe y'Abatutsi itsinze iy'Abahutu ibitego 3-2. Inkuru yose irambuye mwasanga ku kinyamakuru Igihe, ku kinyamakuru The New Time Day. Ndagira ngo ubanze gukanda subscribe, ukande like, share, comment kugira ngo n'abandi bose batabonye aya mahano yakorewe mu gihugu cy'u Burundi nabo baje kuyareba. Bivuze ko Abarundi bariho kwishinyagura ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rubabaruka. Mbabwiye ukuri ko igihugu cy'u Rwanda ntacyo tubaye, kuko twese turi Abanyarwanda, nta Batutsi nta Bahutu, twese turi Abanyarwanda. Guys, kanda subscribe, ukande like, share, comment. Ni ibintu byiza cyane by'Abarundi byo mu byihorere. Nitwa Dizboy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze. Wow.